Salam, selamat pagi Bapak Nang nolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan siganu paribata bani panurang sogot nyarion pasada hita hurta martonggo hita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang senokri atas. Puji-pujian dan terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu. Koki bagas malas niur hanami tongtong bani panurang sogoton. Bani haganupan biar nilayakmu panramotionmu pasarehonmu banami. Bapa, torang iham urapa pikiran yang marhite hatamu. Ase ibagas saganjang nyerion. Tetap ibagas malas nyuhur hanami. Jana ibagas sondang ni hatamu nama pasingin. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tongko namion. Amin. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijapen na siya marayan bani panurang senggot nyerion. Nabu isi sehanami marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan sigano paribata bani panorang sogoton Jumat tanggal 3 Februari tahun 2020. Aima tersurat bani buku Sada Musa bindu 12 ayat 2 nama katahon sonon. Hubahen peho gabi sada bangsa na bagal. Hupasu-pasu peho anjaha hupabagal Quranmu. Ase gabe pasu-pasu ko. Ita haganupan totu haganupan duhita mangahapkon jana mangaku. Anggo isuruh mahita misalni laho kubani sada ianan nalang ibotoh kita ijaai totu buitu mangdo hamaholon na idopa kon hita. Janah maningon putar otak lu hita laho mandopakon pardananta sonai age situasi apa kondisi nalang ibotoh kita ope sonaha nasihol idopakon hita. Pengalaman na sonayai ongga do bapenang idopakon Abraham sanggah idilune batai iya. Hubani sada ianan nalang ibotoh kucak. Tapi bagah-bagah nine batado napahotkon janah napatuguhkon uhurni. Asi ibagas na mandalani pardalanani marayak hubani tanoh nasiol ipatuduhkon ne bata hubani. Aima hatani ne bata nagaberigapan bata bani panorang sugot nyarion. Ya tahun ne batado hubani Abraham. Hubahin peho gabesada bangsa na bakal. Maningon marsirang do Abraham pakon keluarga besar ni. Tapi porini pesonai bagah-bagah nini bata manukuli Abraham. Ternyata sada bangsa na bagal ai sedo pitah marhitihun ni humbani daroh ni tumang. Tapi aima mangihutkon hapos sayaw. Aima ase isohuddo Abraham aima bapa ni halak na posaya. Ase barang ise na porsaya hubani ne bata gabe anak ni Abraham doai. Asita ganupan bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. On mana maningon totap ijolom hita ibagas perguluhan ta sikano pari. Bahasa kehadiranta halak Kristen itongah-tongah ni dunia on. Aima ase gabi sada bangsa na bagal na tinutapkon nini bata. Bangsa na bagal sedo bangsa na eksklusif, tapi bangsa na inklusif, bangsa na terbuka. Dalam artian sirsir mancalo bui halak asi mangguluh ibaga sa porsayawan
hubani Tuhan Yesus. Ay maasi ondo humadalan hubata. Bahasa nabui mambayin hita gabi bangsa ni nebata. Ay ma sangga ibuha nebata tangani. Mandilo hita ase gabi perbagyanan ni hita. Halani ay tadikon hita tundalhon hita. Haganup rosuh-rosuh ni dunia on. Ase talup kita gabi bangsa ni nebata. Aima bangsa na markarakter mangguluh ibagas hapor sayaon agepe lape ibotoh kita hujado sa sitong ni lakata. Bangsa na tetap martengir niur hubani nebata bahasa sukup do hidup ni hurni nebata laho mangguki haganup naporlu bata. Jana napaduahon sangga ibu bayi nebata Abraham manadikon huta hatubuhani janji ni nebata aima pasu-pasu peho anjahu pabagal koranmu ase gabe pasu-pasu ho. Bapenang sonaha boy mahita ibagas sugut nyaron makatahon bahasa nadop ipasu-pasu nebata guluhta dingat kita mah. Anggo mangahap mahita tongon nadop icalo hita pasu-pasu ni nebata bani panorang sogoton maningon gabi pasu-pasu do humaguluhta hubani hasomanta naligan. Artini ay nebata mamasu-masu hita nebata mamasu-masu Abraham ase gabi pasu-pasu do guluhni ase gabi pasu-pasu do gulukta. Halani ay bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sonahado asiboy tetap tarpasu-pasu gulukta. Ay ma anggo sir-sir hita makorjahon songon na pinarentahkon ni nebata hubata. Sir-sir hita mandalani guluon ibagas na tetap marpangun sandean bani pangurupion nini bata bani pakahulongin nini bata hubata. Jana asiboy gulu taon nadop ipasu-pasu ni bata gabi pasu-pasu humani hubani bangsa nalikan totu maningon tetap do iasah kita maningon tetap do ikembangkon hita pasu-pasu portunduyon na iberene bata hubata. Ase anggo adong talenta iberene bata hubamu maningon ikembangkon hamdo ay ase gabi pasu-pasu talentamu ay bani halak naligan. Anggo iberene bata pasu-pasu marhitihon ni arta nadong bamu maningon ikelola hamdo arta nadong bamuin gabi pasu-pasu bani halak naligan. Anggo iberene bata jabatan hubamu totu maningon pasu-pasu maay bani halak naligan marhite jabatan na adong bamu. Sahali nari ipasu-pasu ne bata hita ase gabi pasu-pasu mahomani guluhta bani hasomanta bani lingkunganta bani dunia on. Amen martonggo mahita. Ajari ham hanami tong-tong Bapa. Asilambin mangahap kanami. Porini petongon ibagas parguluhan nami si gano pari. Buhay tumang tongon Tuhan. Tantangan si buluson nami. Janah na maningon ibotas kanami. Tapi tetap marhite tondumu na mapasingin. Ham matongon Tuhan. Napatetap kon tengir ni hurnami. Napatetap kon pangarapan nami. Ase ibagas padalan nami si ganup ari. Tujuan perguluhan nami. Ipasu-pasuham ase gabi pasu-pasu dohoma. Halanya Tuhan. Bani panorang sogoton. Ipondos kanami guluk nami pita ubagas tangan. Asi hamtong-tong na manugunuguhan nami.
Ham tong-tong na mga jara-jari hanami. Jana ase marhite pasu-pasumu. Gabi pasu-pasu matongon guluk nami. Ibagas Kristus Yesus to namin culam rapakon tonggo namin. Amen. Oras bataganupan, bapinang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Dingat kita ma. Maningon mardalan dohita, ibagas dalan pasu-pasu ni nebata. Jana dingat kita ma. Ase ipasu-pasu nebata pehita, ase gabi pasu-pasu dohoma gonuhta. Ando harmatangon. Salam.